Nā, kei ngā pokohiwi o te kahika o Tāmaki Makaurau, te mahi nui e rere ai te uepu tohu Māori. Ki te kore ia e aha, he aha te hua o ngā pōtia te Māori ki aia. Kei a Jasmine Pearson, te ro ngā ke o ngā kōrero. Kua hōha a John Tamihere. And it's without any logic or merit in their discussions other than to say the Maori's getting too much. You can't say that. Ko ia tētahi o ngā māngai toko iwa o te uepu tohu Māori e whai ana I tēnei wā I te ture. Firstly, I think the disaffected groups who are making a lot of noise at the moment do not seem to be interested at all in having some form of Māori representation across the new Auckland Super Council. That in itself is concerning. Kei te mātau a kahungunu ki te uauatanga o te ture. Engari I te mutunga ke hei tāna, nā te kāwanatanga I whakatū, mā te kōti pea e whakamahuki. Therefore, in the eyes of the New Zealand government, it is an important and fundamental part of the Auckland Super Council and must be properly funded. No nā tahi rā I tapahia te tahua pūtea a te uepu Māori e te kaunihera mā te kotahi me te haurua miriona tāra. Aha koa te hōha o te uepu, ko tā rātau inoi kia hoki mai anō te kaunihera ki te tēpū. It invited them to come back around the table again as always, rather than being adversarial and heading into the courts. Hei tā te koro matua kei te whai whakaaro ia, mena rānei ka hono atu rātau ki te uepu, ki mua I te aroaro o te kōti. Jasmine Pearson, Te Karere.